Ikong sarita lingdo nong pure ibadey ikurim jong UMLA barim kamulay constituency iba FS kaji ilapan pao ba inum ya konsyu ya ke election hakipor banwan Henry ila ban IT no hakiweipan. Ya kita kentian ilapan pao habayakran bekilat patai kubor hadin balada bu sentiu ha ulum jintap ban kemau burom ya ka lingkhu sniklat jong iba FS kaji. Ikong sarita ila ai kublai kerpang ya sorkal jela kabalakan mau burom ya iba FS kaji kabala ai keteng ya surok mulai bypass nama dei mai iba la trestom ha kapor badang longkum UMLA. Ya kan ni kam dengan potential akin sadon pak kibe kiba yami kamar kiba Nanti yami yang mentah tinggi empat nang ban ong pat ya keren mo akin sadon